Uba kit borlang nongrem state secretary jong ka party NPP ula ther tang yo president rangba jong ka VPP uba Arden Miller basayuman ha ka wei gijingelang pajba aksnong mau thanro rangthong southwest Kasil district ha ka ba ula ong bau ni unongelam ulap met tang ha kaban wo dong wo daw ya ki katto ka ni kilat pathai kubor ki balapau ha ka jela mikhalia ba ki ni kilat pathai kubor kila ai gijing sakri ya ki pajba kumju ru ki bala ai kam ai jam ya sibun ki samla langba kini kelat pathai kubor ha ka ba uba Arden Miller basayumat ula kentho berkata madyong ba kidei kita ki kubor paid news nagaleng jong uba ket ula ong ba ula yo isai ba haswa ka MP election bat ke election MDC ba menta kidon bun kita ki YouTuber ni ki news channel ke ba kamai spa da gejing kentho brio ki balong kita ki sangot ke ba raban perta ya kata ka sengpra ni ka VPP kaba ki beriu ki tep syai kedar ba kita ki beriu ki yo ya kata ka reward dan kusnam da ka tiket MDC na ka parti VPP su la ong ba ka parti NPP warla sibun ki jingsa kentho hanrai ka trebet ya ka kam na ka benta ka roi ka par jong ki pajba bat kam semla he tang ka tang am mat ong i jaj ban riu hanrai bat ki kam pra den magila rong se NPP ka jing dawa ko nin ko ngai ka jongi ha ka to ko por ko long bangin yo ya ka civil subdivision haraniko bata ka jingi trace tong jongi ka to por bata ka jingi len lade jong wa mali parim jongi ka to por ba em dango ni la yo ya ka civil subdivision da ka jingi isnai jong kane ka sarkar balelam da ka NPP ha ka sarkar MDA1 ni la yo ya ka civil subdivision kabar ini jika ku bakrau yang kadang ketan kamtam ya karena di konstituensi. Hakini ki kerjaan sedang harus sedang ada anak kenausa. Kinong hikai juga snaps in college. Kita kot juga governing body. Kita yang harus mereka speak on. Ngila boy haga kim kai. Namar ba ka college ka belasakri life news sedang ya kadang ketan. Kam don jingkerman banyo man pentiu ketan kumbalong kita kiwe-kiwe ki college banyo ya kata ka people's college kila kerpat yang apa subhaya krelem ya tuklalem ni ngalalai ka kendo yung deputy chief minister ba putul desam ngalalai kendo man ka por yung chief minister jumi ban hagoi ka ski yo nga to naga bata ka de ngin sa pentiu ketan no ya ka people's college badai hanga lai tarik setempat hajar Al-Quran deputy chief minister badan burang tumi bak persekutuan desong dalade one hapok snaps in college but declare ban of grade not ya ka snaps in college kum ka people's college batang haji kini ki khentiat benar layok sanction post hadu arpu sauli ki post lecturer kita kini ki kambak kamstan ki baka NPP kala lek nak ta ka ha ka dong ka than ka jogi kacing mentoi kam dei jongi ki dong ilam ka NPP kam dei kacing mentoi tang jong no hanai kacing mentoi ki long ya ki long yeng ki long sem jong ka dei ka shnong ka thau jong ka dei ka dong ka than jong ka district southwest Kasil li parokoi dang ki 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 fi ka tai ki bayogi ki yogi haden ba wei ki district ki la yok ya ki surok ki babha menen kena kren hamong shinrot ngong kacing kela kalau wan lengma ke sarkar MDA kembali lam ya ke sarkar kisurat hapo ajong ka west Kasil kila long ki bala bha bani lujor bat Islam ki bala demno kasurat nom stoin ramrai shadu shwa kaji menta kala dai ka intermediate len pindalai menta la thik masyong kali ya surat nyomer kado kaji sutna man hakane hama chief minister wan kinong sungsong jo konstituensi kila kepat om tose yarap lang mangin kendo chief minister nagam ta surat kaban peteng nawa aji suju orang niko chief minister to si ular ba ya kani kan sim kum kamat ka hakmat tam ya ka bangin pendek ya ka surat kaban sa nawa aji syaru niko tak kumbai Timenta pada ni yo yo bakman delas ba mangahi kala propose nen kong ay ka kateng jogu ba ulo kandidat jong ka parti NPP
Udai usamla uba Tresitong usomla uba labit labyang haka kedan kuling bagai budon kemensem mensyakri ya ke konstituensi tinggal kepat nampak jompi bakum pamangi nilai itu ibu nilai berkampi aku ladaki perlok kibadai kihemen para juga nama perau kiyahap jimut lambangnya kane ka kenti ketika lak yang bangin jin yo wa mandelas ubaga parti NPP ka penyeng ha ketika kenti uba mandelas lalu job ya ketika MDC unlong uksiang lani ka cingking kapan pun ya keranikor konsekuensi ban ka sorka karena ka cingking toy sibun ladangi yo UMLA nakaway pat ka parti badin yo UMBC nakaway pat ka parti kata ketika jika ajingot ke jonga nak tayo hi pila yung UMBC juga mau keluar ugadang rong ang tang sistem HKNPP ano lalak berwarna sipon ki kampen roy iya ka mau berbuat konstitusi nama harba udung lang harus soka ngagai bagi perlok kamtam dengan parti UDP habakiwan hangne ngagai kinong keren pensu ya ke NPP kom bakile hagi snem ni por wala namar lo da fikren ben katno and the day haga por lakot ke election day hinong yalam jongpi ki bawanya keni jaka banrung bansong hagi sip pakamat haka bos jo ke NPP tin hata ka daw kleto itu ki keren ben ya keren kha kleto ka jingong ka parti NPP kadai ka parti karo ka parti NPP kadai ka parti BJP tang haka por election kleto ka jingno ya ke NPP kum ba pikno yang ni menjua ba la job ba Martin tanggung ka mau sedang donlang ba Martin bang sara ya ka kendau masyam tu isa kata ka karulan ar thosnem reu benar la job ke election layo long minister speaker jong kam khalia tang CNC kata ka jaka ni kamera kata ka karulan batine ba so ya gane manga ku munong suksnom jong ma thon reu pitarai ngam it ya kane ka snom pitarai bangam ye je stong rang thong pitarai bangam ye je kali bejai bereu la jong bat pitarai la da nga ngatip pakadon ka bakum kata ka ji sela pitarai ngendang ne ban ye kesan yo ba martin mensuaba di KMPP menta na jong berbor iki ke keten ba om don u breu u ba kham it ya kiwei ban la de om don u breu u ba kham it ya ka ying ju kuwei ban ya ka ying la jong enom don ubreu ban khamye ya ka snong ju kuwei ban ya ka snong la jong enom don ru ubreu u ba khamye ya ka jaj breu ju kuwei ban ya ka jaj breu la jong kabanga kwa ya ka ju persang khamtam jong barden wat ya kinong thok khubor wat ya kita ki news channel ki berapa kum kabatesi kum tu seben ngayoi wong ba kini kita ki fake news ngim don kam ya ki bakum kini ki jaj khubor ki jaj news channel henrai ngaong lada ulong konsen ya kata ka kedu kam kedu jam ka channel jong ti seben jong batesi kai kam lagi thawat ikon samla jo ka jaj bereu bantrei ha ka channel ka jongki kata ka dengan jing sisa ka bang hapan ter ngayoi haswa ka inson ada arthulai bat haswa ka election MP kipon kita ki nong thok kubar ki wei wei pak ki YouTube channel
Kiba mangingi soto ha. Ya kom thok jongki. Ya kom lagi ring video jongki. Kiba longkung kita lakukan pendongkam lagu ingetin. Kiba longkung kita kisangat kiba yarap banten pertana kabenta jong kaseng WPP. Ngingin kena bagi day kita ki fake news. Hanrai gayo i bagi ton kartu kadai kiba ngampa banjer ketai. Hanrai ki bagi tip sai kedar mentah. Bagi bakom kita kiyok pembanda ka awat. Lande kiyok dekat reward daka tiket MDC. Daka tiket MDC bisa ya pet. Mano na pre kita. Ngajuhong berbon. Ngabar pun diperlok YouTuber menakade akan mulai. Ngaya kedua pun way perlok ngong. Balai mapi YouTuber pintu ya rablam naga mata jongi ki NPP. Iong yang ngajak pada perlok tepakin kan ya tu ya pi. Ladangi penmi ya ki video ki jongpi. Duna palat ki ba like ki ba share ki ba subscribe ki ba komen. Nata kenal ka dunong ya ke channel ni. Oh, to perlok. Henry ladangi le ya ki wefa kam tam ya ku WPP. Ngiyo pun ki like ki komen ki ba subscribe lu. Tengah hadir berasutu ya takut toh lada naga jingkren beng lada jing penmi ya ki negative news naga betajungi kaya rap ban aja aido ya pi pensa ya kalok ki ikut ki jopi ngom lele to nak kren beng sibon betajungi ro kam lele kata kadai ka ngaga ya kren nomor ngilap sisa itu tenata kadau hak di janbet kinang sungsong juga mau tuh. Ngaga